Hi guys. Hi. May hapon dia. Welcome back to our channel. Padayon lang gyapon mo support sa among YouTube channel o Facebook page Tinago Vibes. Paki-share og like pod. Kinabangay lang gud ta. Karon day magkuan day mi, manud-an day mi, mamasol mi. Oh, mamasol ni guys. Oh. Excited na kang kauban no. Dahil kog tagka oh. Maong mangisda mi karon kay wala pa mi nahimo nga content ana ba, pero padayon lang gyapon mi gunahon nag content. So kulang mi karon maong lingaw-lingaw lang sa mi dire og pamingwit sa kuan sa pa. Oh, napoy pako dire oh. Daghan kay masud-an dire oh. Basta buki daghan kay masud-an oh. Saging ana ba. Oh, sige guys, kay moadto ra mi. Daghan na ko ana na yasab dia. Na. Ay bandire ay. Pantat. Sug na dia layoy. Dire oh. Ay, Sa may ko anda. madaan ko buat. Ya. Mga dia lay. Buat sili og pantat. Buka ni ron. Karong nga dia kay makasud-an ta. Ano Ginoo, katufa lagi ni. Daghan to kuan re, pait-pait. Five minutes later. Pre. Mo lagi. Ilang kay swerte lagi ni ron. Mingaw kayo man wala may kuan tubig. Mas lubig. Kada panudan na ni. Dahil na pre. Ha? Buga agi ni kuha ba? Oh, tabang pre. Tabang. Dala, dali. Lahumot isugot pre. Yo. Ay dala. Karong nga nyo makabuhi na. Oh, dala. Nawan anod ang balawgan isa oh. Tara. Dala. Ini. Tarong nga ba? Sige. Dako kayo na. Dako kini. Iris ta ka. Sabi ni. Ni. Na. Tarong nga na. Na, pre, dako kini. Dako kayo. Dako ani. Gunggong! Special guys na pre. La, lumiyan na eh. Susunod ta. Bugom ni guys da.